Hello, is me Christie, san as an Oban hami. Is Conal MacKinnon, sana Cape Breton and Canada hami. Agus hami Gina An Cùrsa Comais Sabhal Mòr Ostaig. Is An Cùrsa An Cùrsa Comais. Big to Dulles Jack at a kid la agus cafe brin Gaelic fat na blina. An Cùrsa Comais Cùrsa Comais Haro och rúpec Gaelic achum san ar háisic mi. Och an is sé fast track really feeling down a Gaelic, so ha sin glaive. Actually go ma bria a han in challenge ski noch. Go had show like in my show was han Italian direct na shots and actually be listen to listen to. Agus girach Suringam Gaelic of ring gakwa ik koste. Bishin fine Oban and Conal An Cùrsa Comais just some Gaelic classic. Is can you An Cùrsa Comais Comais fame at some skilling a less cook. Ha Gaelic and can and ich mo hulach. Agus had to bring Gaelic on a natcha for a me for. Ha tor around ha Ballan and Gale she tai taski a hound agus ha all ha Cape Breton a Gian of tor through like Gaelic agus immersion the Gaelic. Ceol tradition te sé culture guriru watch it on an Alpanuag. Kan ik veel listeners akin maar on dat je gertaik Gaelic actually weer gertaik is doelges a hakin is dan wie vrolijk naar mes. So ha me kindchach go me Gaelic famo gonse net a hid me arash go Cape Breton aan an oped howry go me a Gian of an Saurug show agus mo ve kucha.